Adero, arkana bene miran kawato aywa. Shuro mira bugu mujena kada utto. Mashallah, ani bhai adero. Rabbi sir rajala. Ayya, this is Jalabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota maatii chaanala keenya iddoo jirtan maratti salaamtaan teenya tan onneerraa burkite isin bira haadha qabdu isiniin jechaa akkami nagayaa fayyaa keessanii alhamdulillah nuti nagayaa fayyaa qabna galata rabbii nagayaan walitti deebine isinillee baga nagayaan nu eeydan isiniin jechaa arra eeyman maal qabatee dhufee jechuun keessan oolamu arras akkuma beekamutti gammachuu guddoon qaba gammachuu tiyya isinilleen dhageessanii jirtanii isiniif himeetiin jira asumaanuu maaliin koomentii teessan jalatti namoonni tokko gaafii na gaafachaa turtanii gaafii keessaniifis deebisaa isinii deebisuufiin dhufe maaliif yoo ta'an gaafiin isin na gaafatan isinuu dhiyeenya kana ol fuutanii hanganatti dhaltii tasliim jettan laa nuti dhiyeenya kana ol hin fuune eegaanii fi ol baanee miidiyaa irratti ibsine isiniif ibsine dhiyeenya kana malee ati eegan naafisiin eega ol fuuneewu ji'a kudhaniif yooyi bira dabarree jirra turree jirra jechuudha asumaan ammallee warri du'aayii nu godhaa turtan naa godhaa jirtan ilma kiyyaa godhaa jirtan aamin isiniin jaa arragaa tasliim kophaa isii jirti eega dhaltee guyyummaa lamoo kana namni dilasati waa godhuufis biran jiru namni gaa biyya tanatti dalagaadhaaf deema waan ta'eef waan takkaan godhuufi deema ni jiraami waan akka shuurootis nyaata shurbaa ati daddalaguufi deema inshaallah yoo rabbi jee amma keetiin matbaqa seenaa yanamaa tana keessatti gizeenii fi deesse haadha abbaan keessi biran jiru obboleeyyan keessi biran jiru namni waasii godhus hin jiru namuu maaliif saayibban keetis dalagaaf deemaa namuu mashkuula waan ta'eef yeroo hedduu si biratti hin argamu yeroo takka dhufee waasii godhee deema malee san hunda bikka haadha abbaa bikka obboleeyyanii bu'ee bikka jaarsaatis bikka hundaa bu'ee anamaa waa godhuufi jira arra shuuroon godhuufi deema inshaallah eeyman shuuroo godhuu ni beeytaayi moo hin beeytu warri hin beeytu jettanis kan hin beeytu jettanis silaa gaa hundi keessanuu hin beeka shuuroo akkami godhuu beeka jettanii ni dhiira akkaan beekuu fi akkaan hin beeynes asuma jala laaltanii hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaan isiniin jaa yoo shuuroo godhuu beeke ni beeytaa koomentii jalatti yoo hin beeyne immoo hin beeytu qaa koomentii jala naa barreessaan isiniin jaa hanga dhuma qophii kiyyaatti na wajjin turaan afeerraa kiyya. Egaa daawwattoota keenya tasliim eega dhaltee ati amma guyyaa lama geessee jirti. Dhalaalleen biran jirtu bikka dhalaatiis bu'ee gaalmaa waan godhuuf jira. Arrabnoo shuuroo godhuuf deema akkuma agartan kana viidiyoo kiyya qofaa hanga dhumaatti daawwadhaatii yaada keessan koomentii jala naa barreessaa. Shuuroo sakkaan godhuuf waswaanuu ni ilaaltanii hanga dhumaan wajjin tura. Warroottan yoo inni hin beekne koomentii jala barreessaa fi akkaataa shuurootti godhan ani bitii an beeku. Yoo nama taaraa kana bareechuu baadde taraa olii ta'e bakkaan fooyyessee godhu. Aywa koomentii jala barreessaa akkamitti istaayila akkami godhanii maali dasoti ayman gaafa san gaara keessan deemne uummanni gaara keessa deeme barra shuuroo godhuu ni beeka. Gaaraa san gaati korumaa dallaare shuuroo nan godhu harkaatti nyaataa jedhee ayye ame harkuma finkumin harkiin qabataniiru. Amma ati bishaanillee nu dobbee jira. Bishaan sa'aat akka dambu jira bara. Shuuroo Oriyaana. Yeeywa mangiyye. Allah ya rabbi ni gaa abo. Egaa shuuroo nama durii laata qaba baraan. Wallahi mee dura osoo isitti hin geessine dura anaafatii nyaata. Yoo irra nyaattee durii dhuftee asnaajii dabalee asnaajii ta'a. Egaa. Mee dalagaa. Namni walii nyaachuudha. Kokorsaa biyya tana gaa kokorsaa kan jiru saa yoo kanaan godhanii moo
ايوه هو خنا انا مغرسن شورو غرو ما شورو غرو ديمتو شورو متى بقى ايش ديمتو ما توكي سرا يدين يا منجدين اغاو دي تيجي واقو ترى سوتما تساس ولله كجاب ايمن كي كان جين الدنيا تنبا نمني نياتا غرو بيهو حركه شان بارسنتي جاتم خيسا دغه بارسنتي جاتم خيسا بارسنتي ربا خيسا جاتم ترباتم ديره ما ده والله وبالله هذا مش عندنا ورب الكعبه ترباتم ديره ب مش عندهم في ذنب سودل انت ولد انا ماني لا لا نيزو كم مسيله انه يتيو جابالا بشانهم يا زي خاطر خرم يتو بودفا أبان كذا تو بيجي وارا جانيا أمس جاو بيدي جاو تلقنا أره إتنا كيمان إتنا كيسو تادري شورو كا جايبات تيغوني سينجر سيسنا أيوة إيمان يدو نكم يتيكا بكاميرا مراد لكتي مر تكابتين داور يدو نار كا قلتا واتي دي مرغادي فما جيدا وتطريا أكم ودنا إننا تفسيري يدي كاميرا مراد ولد نولامين تسينا ديرو هذه كاميرا كا يبغى يدي دي كباتة نودي كم مورس أم ميلاني جلا كابو جرا دبام بس دبام كاروان دي أما كم خبر سنوي دا تيجي نشوفه أيه سيفين جلا كابو فيديو سوا كان دا فيديو أما فيديو راه بقى أما قلتي راه مني harkara meni kadero harkara meni milan kawato aywa shuro mira bugu da mun jena ga da wato masha Allah abi bai da biro rabbi sir rajala ayya disir jirabi jala no wannan ne ne sai wani ya Allah ta kada sai mu fara ci ne mure ayye kitina da kamin gubatti di rotol davis ay hey man ki rotol davis this is davis shuro di da nagar si biti ka bisikti amira कैसे की कर से ले जाते हैं माशाल्लाह होता है नहीं गोडू नहीं बेटा माशाल्लाह तुमने तो कुबरन कितना था वो तो देना माशाल्लाह रब्बिन eh dalam dawu jar sakai makan rabairu rabbin eh dalam dawu jar sakai makan rabairu insyaallah amin jaga nado wallahi kan jar sangam din gua miskin ni ilawi kana kahya kana jin kadiro akhir jalan ne sunnya ne kana miskin azin ya خسر مسكينة كم تقرأ؟ لأنه مسكين ما مالك كم ندرن ناسا أيوة خبجة إن شاء الله أيوة دكي نبوسي سجلها دكا مواني غرو كمان ده شورو أو زيت تلاقها شورو زيت تلاقها نرومان لقي براد لقي تلاقي أنا دينا خنا متخشوا كلام دبولا نتلاقها أيوة خنا شوفوا ديم ده ده خاقبته كنا وقت شو مرة ربنا ربطي اتناقي دبلي وقت شو شورو زيت تقولني أيوة وخلاص إيه قاعد أوصل ما شاء الله شورو نقولوني قام مرة والله ما شاء الله يتنا جايبه نينتي كذي مرة نيجي سيجارتي أتعرف في وقام خلاص أيوة أم شو أنا مسيح فايدة كم أدوبه درجي سين نندم درجة سلاتة نندم قبضار شورو يو تو بات أنا دي بسنا ما دنسوي مدي بسنا وين دكان أبيته تبرع بونا قاعد تلقى كم منازوي خلاص أيوة الران تنشور مقرون إيه كا شورو زين نعمة تقول كل شيء أيوة خير يا ربي يا ربي ثم بتا تقولي ديم كده لكن ما له تسليمة يا تسليمة